Dobar dan. Danas su sa vama Alen Omić i Klemen Prepelić. Za Olimpiju budu začeli Marinović, Prepelić, mislim da tudi Nikolov, Kanacević in Visoki Omić. Klemen Prepelić je igrao Brambo na Robinsonu. Dobra pomoć Halila, Prepelić u pomoći. Risto. Dobra obramba. In prvi met in prekršek Halila. To je zelo nepredvidljiva, bom rekel, poteza Halila in takoj dva prosta meta. Za... Meni se zdi 3. Celo 3. Ima loptu Marinović. Halil. Nikolov do Halila. Igra Halil 1-1. Da vidimo kako naredo i ništa. Hristo u dobrem skoku. Bravo Hristo, evo Klemena, evo ga u prodoru. Lepa asistenca i faul na njemu. Prekršek visokega fola. Poškodovao ga je, znamo mu je rebra. Evo ga Marinović ukao loptu. Ide Marinović, ide ko Speedy Gonzalez. I evo ga, Kanacević, ništa, do Hristova. Marinović tiče Omića. Dobra blokada Omića. Marinović. Sigurno Marinović, ima on tu. I velika prednost Olimpije. Žogi Rupnik. Žogo že 10 sekunda. 9 sekund do konca napada. Omić u bloku. Dobra blokada Omića. Rupnik. I evo ga Klemen Prepelić. Lepa podaja. Lepa za Kanacevića i gol! Trojka zaštekalo je ovo, kvajta. Ne, in Olimpija vodi visokih 21 točk u ligi. Kdo bi pričakoval takšnih rezultatov? Velika prednost še vedno. 18 točk. Marinović u prodoru. Omić u skoku. Zadeva Omić. Tokrat desno roko. Lepa predstava Omića v prvem polčasu, ki drži ekipo nad vodom. Hvala. Evo ga, dobra obramba Alen Omića, dobra obramba. Prepelić. Vraća se, evo ga Omić u skoku, Hrovat vuče obrambu, vuče napad, sorry. Hrovat tu proti napadu. Škoda, neumnost mladega Hrovata pri 20 točkah razlike. Ampak Omić popravlja te neumnosti mladih, neizkušenih igralcev in kaže, da je velika trdnjava v obrambi. Samo še 15 točk prednosti. Dolgo ni bila Riga na tako majhnem zaostanku. Nikolov. Igramo opciju rotate za Klemena. Klemen izlazi. To bi lahko bila pomembna trojka! Klemen Prepelić! Pomembna trojka! Ima šut Klemen Prepelić. Mislim, da je to prva trojka Prepelića v letošnjem Eurokupu, ampak zelo pomembna. Dobra. Potrebno je odbraniti ta napad, 3 minute do konca. Hrovat ide na Stegere. Oda Rupnik je ostao sam, ali lahko zadane tudi to trojko! 20 točk, ponovno 18 točk prednosti za Olimpijo. I mislim da je ta trojka odločila. Ima Rupnik šut taj sa pozicije 3. Upam da su od Hrovata kolena u redu, da nisu krvava koje je ženo 3krat padao danas, ali okej. In pogledajte to veselje in radost Ljubljančanov, ki so, bom rekel, zasluženo. To je to, grupa građana. Ajmo, idemo. Grupa građana. Dobro je.